Rad sa malom decom je sam po sebi veoma specifičan zato što prvo je veoma zahtevan. Potrebno je da trener ne bude samo majstor aikidoa, dobar majstor, već i da bude veliki psiholog i pedagog, da razume potrebe dece, da shvati njihove mogućnosti i da se maltene svakom detetu posebno prilagodi. Program za rad sa decom je poseban i nije kao program za starije u smislu tehnika samoodbrane. Dakle, znatno je jednostavniji, ima manji broj tehnika i zahvata, prilagođen njihovim mogućnostima, prosto onome što oni mogu da izvedu. Znači, oni stiču jednu dobru bazu da za nekih 7-8 godina vežbanja, kada pređu uzrast dečiji i dođu na nivo odraslih pojaseva poput ovog ovdje programa koji je znatno složeniji, ne budu neznalice, već da imaju dobar osnov da mogu da nastave da vežbaju aikido kao odrasli. Stvarno volim ovaj sport i željela bih da ga primenim u nekom trenutku. Do sad nisam imala ni jedan takav trenutak, ali ja volim da treniram aikido i željela bih da uvek znam da se odbranim od svega. Aikido treniram već, sad sam ušao u 6. godinu. Treniram ga prvenstveno zbog sebe, da bi ostao zdrav, a i da bi umeo da se odbranim ako me neko napadne na ulici. Treniram aikido već 8 godina i nadam se da ću jednog dana postati veliki majstor kao moj trener, jer to mi je i san, zbog čega sam i došao ovdje da treniram. Odlučila sam ovdje da treniram jer nema nikakvog nasilja, nema ništa, niko da se povredi, pa to sam odlučila da naučim nešto da prosto ne povredim druge. Ja sam Gerald Petro, ja sam iz Francuska. Vežbam aikido već 10 godine, a pre toga u Francuskoj sam vežbao 10 godina isto judo. Šta mi se sviđa oko kluba kod Dejan Žuža je da nije toliko agresivnije, nema parter kao na judo, onda sa godinama to je već nešto bolje, da je dinamična odbrana, nije napad. I to isto mi se sviđa i kao član porodica, kao imam porodicu, mislim da to je super aktivnosti, posebno kad imate čerku, da oni znaju da se brani sam sebi. Ja predlažem da bilo ko nije iz sveta borilačkih veština slobodno, bez ustezanja, bez predrasuda, dođe na jedan aikido trening i da pokuša da isprati taj trening. Ne postoji idealno vreme za upis, pošto aikido nije takmičarski sistem, u aikido klubu može da se upišete bilo kada.